Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngasi aina puthokchuribo topic, welcome to Christianity, where Jesus is God and God sends Jesus. Father is God, it means Jesus is Father. God is born and people killed God. God is slapped and is tortured badly. Father is God and God becomes man. Jesus is God and he prayed to God. Yamna ironic oiba yam nokning ba haib tare sangjak lingchen birau Christianity haiba dharma sida haiba dharma sida Jesus asi ishorni adu God na thabira I Jesus haiba dharma karamba dharma no Christianity haiba tamda ipadu ishorni haibadi Jesus asi ipani haiba karama dharma no haimatam Christian asi God ishor asi pok paneba adu miyoy bana mahakpo hat paneba cross ta karama makhalgi dharma no haimatam Christianity asi God asi miyoy bana kupak na thaya baduga otpine bi khibi am sathi na phatana Christianity haiba dharma asi karama makhalgi dharma no haibada ipa asi ishorni aduga ishora si miyoy boy na polak eba mapokta adu Christianity si karama dharma hai matamda Jesus asi ishorni aduga mahak adom ishor hariba mahak Jesus asi asinam ishor khurum ki eba dharma ne sini yamna paradoxical oiba yamna kari hai tare yamna mystery oiba angak pagi oiba dharma ne ba Christianity hai dharma si sum nokning mane hai tare khan tha batamda ado Jesus asi karamaina oi ishor oi dibno haiba si matangda Christianity ki theologian ki history sinda ahan bad Christianity se Unitarian Christian haibam lay Binitarian Christian haibam lay amasung Trinitarian Christian haibam lay ado denomination budi am lay ado sarang na si ahom si kakya ai matangda panjage Unitarian haiba ma Binitarian haiba ma amasung Trinitarian haiba ma ado yam kupna makhoi sing nai na matam diam sita yam chautho ani Unitarian har ga de jasi shorne lata bani doga Binitarian hasina Jesus ka God ka tani ara khoi ge Paul si masamak si Binitarian han lawi adat ma Trinity tha ja den lawi magi writing sing matungina aduga Trinitarian hai basina Holy Spirit ne Jesus ne God ne ko je amtani hai bani moy ahum amtani hai baduni tentakpa makhoi ge history ama Trinity se kramai haroki hai matangda amasung kramai ni matang masi kamane chakna khibage hai bado madu miya manga thamjage Trinity sing matangda khwaidi han hanba Trinity hai ba doctrine asi khwaidi han hanba defense amon thulakri basi angan ba 3rd century gi matamdani madu kanana han huduki bun hai matamda madugi church father khogi Tertullian sinaneba mahakna yan explicitly man define to ki but Trinity is kind of Father ada Allah bu Son have the Jesus bu Holy Spirit hari Holy Ghost are masim thawai hai ta bare makhoi ahum basi ishor ni am khaktani hai basi ne ba adu mahak ki theology asi man defend to ki karmain to defend to ki Praxeas ki mayokta adu bu mahakna khangi masamak na kain hamatamda mahana pukhalakliba doctrine na se Trinity haiba doctrine na se matamdu da leiba Christian matamdu da leiba Jesus Christ ki tungin ba believer Jesus puthajba believer sing aduna mahak na hariba issue asida pukhalaiba issue asi sayit na ba oikhiyeba sok chahum ga tarahum du suba Emperor Constantine first ahan ba aduna issue mana verdict ama issue tawki maduda Edict of Milan kawi masi karino hai matamda Christian sing sina dharma si officially legalized to na bagi legalized to basan hanbiya na bagi aduga 380 da Edict of Thessalonica haiba asina asiga loina na makoy Theodosius I Roman Emperor Roman Empire tare aduna officially Trinitarian Christianity bu state ki religion mo oina lakhot khibane ba Edict of Thessalonica haiba siglo line
aduni aduga Christianity haibasina establish tawkhibani masama asi akogi gentile religion moina haibadi Jew khotata leramba akogi ahambada Christian dharma bu ase Christianity haibo haisi akoini Antioch tagi lakpani korokpani books of Acts akogi Bible New Testament da yawi ado hari basi makoine nokthi bo ina chaibo ina kobani togi basi masi just na khanggi banate Christian da jaga mage 12 disciples in just keep followers in 12 disciple just play in not keeping history laite aduga 12 disciple na mak pulai oina ning kibs laite lai sayon ne habusu thaje kip laite adu hari basi makhoi khoi somna kanda gentile la Roman empire pulla kanda sumdorakpa khoi refine torokpa ne habitare aduga ngalinge matamda Jesus Christ ki tungin basingbo akhoi gi Jewish kangbu singna khoi Judaism la ba Jew sing sina makhoi ba Jewish sect amoina long la min Jew gi khoi sectarian Jew ne Jew gi khoi division ngong da to hai tarba Jew ne long la me Jesus put tungin ba adu Christianity hai pochi tongan ba concept ni si dharma ni ko sidi sagi somna kanda Paul na somna kanda pura ga le ko gentile sing ka punjala gan siam dharma ne aduga simu saham bada mayam gi wakhalon da pukning da thamgadawni aduna matamdu da asagi ko Jesus Christ ki tungin ma sing Nazarene haina khangnai Quran da the people of Nazarene Nazareth haina khangnai ko aduni khoi history da khoi Jewish sect ana lai Jewish Christian ana su kawi Jewish sect ana su kawi ko moise ado hajik laiba Christian world laiba Christian is the Jewish sect ibr right asi tongan ba Greek ka suduk nar ko tosan na khaba tongan ma dharma ne habitare hajik aina pan khaba Constantine Emperor Constantine makhoi gi Tertullian koi adi Constantine koi makhoi gi tora la pa chungdur pa tani aduga Jesus Christ teaching the never mana gentile priest we hom like gentile priest is the Paul na dur pan eduna ma gentile gi religion mo en thola kibse hoje ki hariba hogi state ki dharma oina church ki Roman empire gi matam dam hoi thola kibani Christological debate hai tare ko have Jesus Christ ki nature bu nai na ba ma as human na tra divine nature we over Jesus Christ ishora hai bu adi matang nai na Christological debate sing mahak matang da kaya ma thulaki Christian gi church sing marakta manungda hai ba sida couple of centuries sai cha kaya asi debate tawduna yen an leki aduga 7 eucumenical council ko khoi council khoi phamki hai ba sida hai ba debate asibu resolve to na bai makta yasanu bo pro na bai makta aduga Arianism haiba amasu asina condemn tawki Arianism su condemn tawki ba Council of Nicea ko 325 ta phamki ba asina manamdik moina Trinitarian doctrine sibu moina support tawe ba Council of Nicea asina aduga amukhana masigi doctrine sibu expound tawki si Nicene Creed ne 325 so chahum ga kun mangada Council of Nicea ahan Council of Nicea sina kan Nicene Creed haina ama adopt tawi hariba asida Jesus Christ matang sa no antai madudi kana kana sure God of God light of light the very God of very God haina habidi sure gi isor mangal isor adumak mi haina pokpa not mi bina siam na taba pok chaba begotten pok chaba not mad akhoi mi obede semai Jesus semakti Jesus po isinem ko being of one substance with the Father Allah gamaga substance amatan ni sineba amakatan ni sineba haide pura amasang amatan ni sineba adu Holy Ghost akhoi ta aseng uthawai asina kain hakanda masina asina incarnate tawbuneba Virgin Mary dagi sini hoigi council sida lem na kiba firia basi adu yet na lak pa ko aduna Christianity hai dharma se horokpadi hauna Jesus Christ isoro henda bi yadin semak dharma ne matam du Roman empire matam da hai Trinity hai basi sa le rami Trinity lai hom thajaba adu miracle bu to mi bu lai la chapa angak pa to mi bu lai khum jab khonum ba isori
मचाने है बसी मोगी हानगी ग्रीक की मिथोलॉजी दा ग्रीक की होगी पेगन सिंग धर्म दे हम याउज बाय तारे मधु क्रिश्चियनिटी है धर्म असी ये रूल्स नियम सिंग तोरा सिंग दो होगी gentile सुजुकी लमहिन बा तुहेन लमेन तुहेन पेगनिज्म मथु मनम फंगदबा मपा मपु मस खंगदबा मचिन मनो मस खंगदबा पंतौ तो भया चा कांगबु सिंग सिबु सागी धर्म असी जलन बहुत मतमदा होगी होगी लौसिंग मु गुमनो ओइरगन पोलना होई खरा खरा मखोस खरा थाजब खरा लेहनबा सोमुसु खरा पुसनबा दु धर्म अनु वन सेम बाय तारे ईश्वर ने मियो बिगदा तब मियो इन सगुन मोइन पु एगाय बसे इनकार्नेशन गसे अखोई पेगन सिंगी पेगन अखोई अरबिता गन मुश्रिक हाय तारे मखोई सिंगी लायाम नाटपा मूर्ति लाटपा सुपरस्टिशन थाजा मखोई सिंगी कंसेप्ट ने मखा तरकपदा अमगा काउंसिल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल है ना फमी मदुना सोहुमगा 81 दा 381 दा सागी नाइसिन क्रीड से अमका एक्सपांड तवेबा अदुना कइना कन नाइसिनो कॉन्स्टेंटिनोपोलिटन क्रीड है ना कवे मसिने करी हाके कंदा होली स्पिरिट से वर्शिप तगुदबनि सिनेबा अदु ग्लोरीफाई तगुदबनि थागत कदबनि महाबसु खुरुमगदबनि अल्लाह गा अमजु जीसस का पुल्लगा अहान बदना हम सागे होली गोसिना खुरुबे वारी लेते फादर का गतंग खुरुबे वारी लेखरे मतलब होली गोसि पुरकदम है नेशन क्रीड सेमखरे अदना मखोइ लाइ करम सेम जे गेब मियोबना बहुत तोरगा काउंसिल फमक सेमकपने जीसस से करमने ईश्वर ने ओहेनसिगे ईश्वर काम तो हाइसिगे ईश्वर की छगोनी कमाइन हाइसिगे अद करमाइना मखोइ होम से ईश्वर ने सेमसिगे अद मेरी से करम मोंग लाइ थागतसिगे काइना लाइ गुमना लासिगे करमने इंटरमीडिएट ओहेनसिगे लाइ अनक न बहुत मतमदा गाइसे सिना कैथोलिक है तारे को मखोइ जे मोइ तोंगा बिजनेस मोइ सेमजबने धर्म से कोई जस्ट नदी हाइद्रबनी काय काय सलगा मोइ आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट सलगा तुम पुखतना काउंसिल सेमगा तुम तोग बाय तारे को अदुने सिदा खोगे लाइजरी वफम असे केंतक ना हायरबदा ट्रिनिटी हाइब डॉक्ट्रिन से असे वोट तोरगा सोक 325 years जीसस क्राइस्ट न लेकितर मतुंग सही चहुम कुन मै मतुंगदा मसी मखोइना सेमजबन है तारे जीसस क्राइस्ट मसामक न दिन कैदोंगैदसु क्रिश्चियनिटी है धर्म से महान तंबीरंग लेते मांग सटखिबसु लेते मान हौदोखिबसु लेते मान पुथोखिबसु लेते अदुगा मांग अदुगा मसी मखोगी ट्रिनिटी है की मतंग से भोट तौर मतुंगदा मसी फंडामेंटल पार्ट अमोइन क्रिश्चियनिटी दा मसी सेमजिनजब है तारे धर्म से पुथोपुलु लोइना अदुगा मसी प्रोसेस मसी इब खोंगत लिंग मतमदा बाइबल से लिंग मतमदा पीपल मियोबसिंग मसी मतंगदा खन नैनजबनी मसा मसाना अदुगा मस हारिबा खन नैजरिबा बाइबल लिंग गांबुसिंग सिना कैदोंगै जीसस पु कोइना उखिबा लेते खंखिबा लेते अफम हम अतो अतो लमदगी मखोइना लाआगा मखोइना बाइबल से लेंजबा हतनी अद मखोइना मसी खंखिबा उजु खिबते थेंगु थेना होते मै हेयर शेयर तो बंगतनी मागा जीसस क्राइस्ट की मरोन लोन कांगबुना मरोन हिब्रू अमदि अरामाइक लोन कांगबु अमतरा नाते न्यू टेस्टामेंट लेंग सिंग जे खोगी ग्रीक ते ngtani जीसस ति ग्रीक लोन गिबते अदुगा ग्रीक की डिसाइपल्स होते अदु मखोइ फंगिबल लो लेबल लैंग्वेज ग्रीक बाइबल की मोहि मैन्युस्क्रिप्ट ने जे ग्रीक मरोन नि अदुसु हाईएस्ट फॉर्म ऑफ खोगी लिटरेचर दा कोइनि ग्रीक हाइसे अदुना अमोय खर जीसस क्राइस्ट की मागी तुंगिबसिंग अदुदि लाइक रसु हाइतबा फिशरमैन ngtani हाइ तारे को ममिंग भी भजित हाइ तारे को अदु मागी टीचिंग से प्रोजेक्ट तो खिबनते मोइनो जि पुथोचरि सिंग अदुना असिदगी बु yenga फावबद जीसस क्राइस्ट इसोर ओइदेबा जीसस न मसामंग हाइरमेबको आइसी प्रॉफिट ने हेबसे मास प्रॉफिट ने हेबसे मास अल्लाह की मनाइ ने हेबसे अदुगा अल्लाह खतबु लिंगदम हेबसे Mark chapter 6 verse 4, Matthew chapter 13 verse 2 to 7, Acts chapter 3 verse 13, Acts chapter 2 verse 22, Acts chapter 4 verse 28. तोगे मुसुंग क्रिश्चियन सिंगना अखोई मुस्लिम सिंगदा अमदि मैतै सिंगदा अमदि अतोबा मुजा क्रिश्चियन समतब सतब कांबु सिंगदा जीसस बु ईश्वरनि हाइना थाजौ हाइना कौरियबा करिगुंबा जीसस नि ईश्वर अबितारगदि हारिबा हजिक अइना पंजिबा वर्स मखैसिंग से मार्क मैथ्यू एक्स बाइबल द पलिबा जीसस क्राइस्ट की वही मता मैम सिंग जोन देयर वही मता मैम सिंग से असि कनान इबनोबा असि करमना मसिगी वर्सिंग सिंग हारिबा इ पंजि वर्सिंग सिना ट्रिनिटी बु सपोर्ट तौबगेबा अनिसुबदा करिगुंबा हारिबा वर्स हारिबा सिगी वर्स असिना कंट्रारी ओइबा पोट अम पुथोक तारबा अदु तागरे गॉड असि मखोइ लालिबा गॉड असि ऑथर ऑफ कंफ्यूजन है तारे
confusion pokhan ba ishor ne habtare tabe miyoi buda amang ama haiba amang prophet ne haiba amang son of God ne haiba amang God ne hairadi adu tagadi karam verse no ba coin accept to gudursi Jesus Christ prophet ne haiba sibi short asibu accept to gudra Jesus Christ ishor ne haiba sibi accept to gudra ba prophet ne hana mangsu hai amangsu ishor ne samba prophet ki ishor ga mutu obi aroi ba Jesus Christ miyoi bani sam haiba amangsu line ne musu haiba miyoi ba lai ga mutu obi aroi ba manam diga ko miyoi badi perfect ne te ishor de perfect ne ba God can never be a perfect and imperfect at the same time. Ishor na kaidong ngayon so amok na perfect am imperfect obi ate ba. Perfect hadi matan bubi perfect ne ba Jesus kasi imperfect ne ba. Mandi ma last hour khang de. Ma season khang de. Ma di of just men na ma pamoy ma ki miracle ki maming lord ka miracle do basing ma tan thok ni hairi. Aduna Jesus na saman haije ai isan kari gumbu thabu am tabu taw ngam jadi na mang tori basing kasi mang on hukum tor ba mang on yathang tor ba kan da taw ba ne ba mang tori ba miracle sing adu so ishor gi na mang on da aya ba pir taw ngam tan na hai kre ba John chapter 5 verse 30 so Acts ki chapter 2 verse 22 da kari gumbu Trinity asin achum boy ba tar ba asi fact am oira ba adu tar ga di hari ba verse asi na asi se Bible gi delete taw ba taw hum to e ba Bible gi ka tham to e ba Bible sin gi ka tham to e ba ko kay maram ginawa hari ba sina chum obita kadi Bible yauri ba kadi gumba mo pi ba concept of Trinity ase asin achum ta kadi kay hari ba asigum Bible da si yauri ba no ba kanthabiu go na kay dong ada so hai ba hong de he can't do anything na ishor na kushay bro I can on my own self do nothing as I hear I and my just witnesses because I should know my will but the will of my father I see bu ishor gi wahiro ke angaw bani chibi ishor na hira hi wai Jesus masan hai ba ko mahak his father is the only true God na John chapter 17 verse 3 da your father and my father ka muksu hai ba Jesus po ishor gi masa ko bi demagta mag ishor ni lai pok pani miyo bagi sayo lai sayo mo hai ta ka di Jesus so akoi ma ba matungin ba ma ba thaja ba sing bo son of God anas ko ba I ascended to my father and your father kay na so am ko so hai ba and your God ngam so hai ba ade mo ko so hai ba kay na blessed are the sons of God, for they are called blessed are the peacemakers, for they are called the sons of God and higher. Santi uprot na ba silang ba makoy sing ado ba thawjan bira bane paran di makoy sing ado isori masa sing na ba adu di isori masa ko ay na ba isor ta kadi just matung in ba santi propol na buhot na riba aphababu silang iba patabu thingiba makoy sing si ishor tare ne magi disciple makai si ishor tare ne aduna masi athatho tu wani kariguma Jesus na Trinity haba concept asida masama ang thajar matarba mga tambiram tarba karigino mahak na explicit statement ang fuyaw si my father I Jesus and the Holy Spirit are the only God and hydri bagay gino ba mana karigi magta hari mo ba mana magi father si only true God and hari ba John chapter 17 verse 3 da sim khangen biyo Bible gi matungin na go na kay dong eres miyoy bo oiroy miyoy bo ebiate kaya ba masi book of Numbers chapter 23 verse number 19 da God doesn't become a man kariguma Jesus asina aikoy ki soro ebitar gadi miyoy ba so erkraba adu tardi Bible asida isor simi bo ebiati isor simi be mapukpok piade na haiba asika nani i bo si Bible di bo haisina God doesn't become a man haisina adu kana no mas chinthi bitare si Christianity bu chinthi bra Christianity sina khoi da chinthi ra minam bangangi bra kana no minam bangangi na da Jesus na minam bangangi bra adu Bible ko author sing do minam Bible ko author sing do na minam bangangi bra ba Jesus na hayab ko my God why hast thou forsaken me na hey I sure kari yun nang ay buhun check pili bana Matthew chapter 27 verse 46 ta kari gum Trinity sa asien boy ta kadi mahana kay ginawa mahana kayungan sa korom noy da bane ba singular oy ba unique oy ba God amada mana my God na hay say am singular oy ba unique oy ba isoram man kauri ba
Karamay na isor masamang isor bu forsake to ba asi isor forsake to ba bisu si lon si grammar lan ne ba tasin isor forsake to ba kai si grammar lan ne ba koi monotheist ba dharma da ado amka isor nam ka mating ama Nigeria ba isor ka ri gimak ta ima hunjik piri mon ko cross ta si su arthya ba Jesus isor tar ka di Jesus nam so hai ba ko the true worshippers will worship the Father na John chapter 4 verse 23 like asing mulai khurumba sing di tasinama ke only Father do khatang ala do khatang khurumu de me have Jesus na kai do ngas ma khurumu hai asing si yung amna mayek lar bu hai ne ba se kari ko Trinity asina ai khoi takpiri ba khoi khangan khoi takpiri ba si bo tatra Jesus na kari ko Trinity si khanglam ba tar ba kari no to man hai dri ba true worshippers will worship the Father, Son and Holy Spirit and hai dri kari no ba only the Father katang hari sikay no man Holy Spirit su neket to ba masamak su neket to ba the Father katang man thabi sikay no ba kari ko natraga man kaw thu kip jala ba ma si isor ne guys tai bang ngi bo ngin kanda ma ki mi jing na ma si kaw khri jala holy go ka si kaw khri jala ba kari ko ba kaw khri mi ta ka dem ka so hange ba isor sip kaw nai pra ba Jesus nam so hai ba ko my Father is greater than I and ko John chapter 14 verse 28 kari gimram gima haidri banoba I and my Father and are one and haidri kari ginoba ada kana gum na harak pi no Christian kin hay ko John chapter 10 verse 30 dia bodo I and my Father and one and ko ada di John chapter 10 verse 30 ga John 14 verse 28 ka my Father is greater than I hay baga I and my Father and are one hay basiga karam no tha da ursi karam manana isor masi haisi confusion oilse masi maramdi ai harake John chapter 10 verse 30 se mathak tagi 10 30 se 10 gi kai di paro ba John chapter 10 gi verse number 10 15 ali pa alai patro 20 di patro adu the context khangadam ne ba man jo I and my Father are one hari of do in purpose ta hai bane ba God ki purpose is just to bane na adu gi purpose to man hai bane ai gi ipa ga amta ne maram de ai ipa na pami pandam du ai na pami pandam siga amato ipta di madu amta ne ai gi ipa amta ne ba sine bu ai gi ipa ga koi substance amta ne ba amte ba purpose du mana ba gi ne ba aduna misko to gun Christian makhaina ko si matang da natar no gi Bible author contradiction thokani asai my Father ki na I have John chapter 14 verse 21 duga 28 duga I and my Father are one have ga John chapter 10 verse 30 duga aduna hojik aduna confusion hello kari henganu kari guma mana masi I and my Father are one have sina isor ne have da gadi Jesus Christ no gi God si no gi Bible si no gi isor si the author of confusion da dori me Jesus na have go my Father and your Father my God and your God and sagi John chapter 20 verse number 17 da masida kari gino man remove to me Trinity ki form se wakhalon se my Father and your Father my God and your God se nakoi nam ka dabi to bi ay nakoi nam hai bi ay ba mahak asina amata ngai ba son of God ne haina isor gi macha ne haina amata ngai ba mahak ta amata ngai ba isor gi macha ne haina adi matang na i de ba ko akoi ge siga adi koi ge book of Psalms ta ko chapter 2 verse number 7 da David a begotten son of God na David asisu isor gi macha ne begotten son of God David si isor ore ga ba adi Exodus ki chapter 4 verse 22 so Israel say the firstborn son of God and Hayaba prophet Israel say prophet Jacob say God prophet Jacob see the firstborn son of God and Hayaba the Jesus tagi su Jacob na haleba Jacob the firstborn ta reba the son of God jam gre mogi social po David po adagi Jesus po Jacob po adun lai om sure Jesus tan Jacob tulak kadami Bible matung ina son of God rd son of God lai tara David tulak kadom ne adem ka makhata ke 2 Samuel chapter 7 verse 13 to 14 da okay Solomon is the son of God and I am so high ko Solomon is soram me oram me son of God is sora ore ga di
अरे अब Jeremiah दम का book of Jeremiah की को chapter 31 verse number 9 द हाय को Ephraim the firstborn of God Ephraim जो होगी firstborn of God है साइगी साइ firstborn से अन्य सुरे को Israel जो Jacob जो firstborn son of God ने हाय रे अरे सोम ना कन्नम का होगी book of Jeremiah chapter 31 verse number 9 Ephraim जो firstborn son of God ने हाय रे अदुदी firstborn से अन्य सुरे को अमुक तो अदुदी खाइबुक era masu ay lau biare sei ko ko chronology eng da bida asa ke moi ki bible ki my literal words da ko अब कसम को लुक तंग इन से को chapter number 3 verse number 38 the sons of Enos the son of Seth the son of Adam as sons of God na mo so hayba imai son of God is hogi masa slim yame adem ka Hebrew ki chapter 7 verse number 3 da ma so Melchizedek se son of God na mo so hayba fazai ne son of God siam dro son of God hayba soran tak ta ka di sor kya sure Melchizedek su soran la pyare Enos sulat pare Seth suya lat pare Adam suya pare Ephraim sulat pare Samuel su soran lat pare Solomon su soran lat pare jara adagi David su soran lat pare ko yam yare aduna karigum Trinity asina asi khogi both torga ma khoina semjin sajan ba paganism haiba dharma roman gi tradition adudagi lothok pana tab tar kadi Mark chapter 12 verse 29 Deuteronomy chapter 6 verse 4 Mark chapter 10 verse 18 John chapter 17 verse 3 the the Lord our God the Lord is but one God had to carry no adu di kana even no si waisi remaka the Lord our God is but three gods had to carry no Trinity to mo ta di hajaki hariba Deuteronomy chapter 6 verse 4 Mark chapter 10 verse 18 John chapter 17 verse 3 the Mark chapter 12 verse 29 the Lord our God the God is but one God and how to say shabi mohta the Lord our God is but three gods had to carry no aduna sugumba ekoi ki samin sajin ma dharma asidagi ekoi la thona bhona si adan Christian dharma na khoina YouTube ta ekoi ki Muslim chinaw singna ekoi ki sigumba asi yengbiraga ekoi ki share to biu mayam jana khangan biu subscribe to biu mathang ai hakwa sarake ada ekoi ki Christianity degi ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯩꯇꯩ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯤꯌꯥꯅꯤꯇꯤꯗ ꯆꯠꯂꯤꯕꯁꯤꯡꯅ ꯃꯨꯁꯂꯤꯝꯁꯤꯡꯗ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯀꯨꯔꯥꯟ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯍꯗꯤꯁ ꯏꯈꯪ ꯈꯪꯗꯅ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯁꯠꯂꯒ ꯑꯅꯤꯡꯕ ꯄꯥꯝꯕ ꯀꯨꯔꯥꯟꯒꯤ ꯑꯌꯥꯠꯁꯤꯡ ꯄꯨꯊꯣꯛꯂ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯑꯩꯅ ꯉꯁꯤ ꯁꯤꯒꯤꯁꯤ ꯄꯥꯎꯈꯨꯝ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯨꯊꯣꯛꯆꯔꯛꯄꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯁꯤ ꯃꯤꯠ ꯅꯥ ꯁꯤꯡꯕꯤꯔꯒ ꯃꯁꯤꯕꯨ ꯑꯃꯨꯛ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯅꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯃꯇꯦꯡꯗꯒꯤ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄ ꯉꯝꯕ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯑꯣꯏꯖꯔꯁꯅꯨ ꯉꯁꯤꯁꯤꯁꯨ ꯅꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯁꯦꯕꯥ ꯑꯜꯂꯥꯍꯒꯤ ꯃꯅꯥꯏ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯇꯧꯖꯕꯅꯤ ꯃꯁꯤ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯁꯤ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯖꯔꯒꯦ